Mw'abantu mwe burya Imana ntaho itakura umuntu, video ze ziri gucicikana hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, bamwita Olivier Boy cyangwa se nushaka umwite Olivier Ken, yakoze indirimbo imwe yonyine none indirimbo ikaba igiye kumuhindurira ubuzima, nushake numvuga amusori akarere kose mu ntara zose z'igihugu wajyamo ukavuga ijambo amusori, bose bahita bumva umwana w'umuhungu uri kubica bigacika hano ku mbuga nkoranyambaga, yaba za YouTube, yaba za TikTok, za Instagram, umwana akaba ari kubica bigacika. Kanda subscribe hasi ubundi ngaruke nkubwira uko uwo mwana inkomoko yiwe ya nyayo muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Uwo mwana rero bamwita Olivier Ken, ku myaka y'17 yavukiye mu karere ka Rutsiro mu murenge wa Kageyo, akaba yaragiye animukira mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu, akaba yatangaje ko yigeze no kuba mu Mutara, ni uduce twinshi yagiye avuga yabayemo, ariko ngo mu rugendo rwiwe rwo kuvuga ko ashaka kuba umuhanzi, buri muntu wese yabibwiraga akaba yaramucaga intege avuga ati uri ikigoryi wowe, bamubwira bati uri ikigoryi wowe nta n'ahantu wazigeza. Ariko ku ndirimbo imwe yikoreye yiwe, indirimbo bita amusori, ikaba imajije kugira views 45,000, kandi nkumenyeshe yuko itaruzuza icyumweru. Ahantu hose iri kugenda itrendinga, nufungura TikTok yawe niyo ndirimbo ya mbere uri bwumve. Ndagira nkubwiye ngo yazimije abahanzi bakomeye cyane ba Juno Kizigenza, ba Bruce Melody, indirimbo zabo ntizikiri gukinwa. Indirimbo ya Olivier Ken ubu niyoboye n'ubundi ku rubuga rwa TikTok, ama-challenge yo ni menshi cyane iyi ndirimbo iri kugenda ikorwamo mu mbuga zigiye zitandukanye, abe ku rubuga rwa Instagram. Reka nkubwire ko kandi ikindi kintu wamenya, yamaje kuba yajya kwa Irene Murindahabi mu kiganiro kiwe yakoze kuri uyu munsi, ni mu gihe kandi yari yageze mu mujyi wa Kigali ku munsi w'ejo hashize, akaba ubu yasesekaye kwa Murindahabi, akaba n'ikiganiro cyamajije kugera kuri YouTube. Kandi subscribe, update nk'izi ngizi uragenda ukomeza kuzibona.